Apa? Sengira Imana itabura guseka Imana yumva abanezero Imana dusengira Yesu ashimwe abafana b'Amavubi twitari bahe ikaze kuri EM Sports abana abakunzi b'ikipe y'igihugu ikipe y'Amavubi Yengereza wakiswe ariko ni umukino cyakuza imisera Mereke kuvuga vuze hamwe gutakirana n'imikino isa nkaho ari myinshi bagiye bahura Nigeria nigeze ibona amahirwe mu mikino yeruka yo gutsinda aho banganya i Kigali ndetse no muri Nigeria barabatsinda kuri uno munsi avuga umwe u Rwanda rurasabwa amanota 3 turabona ku mwanya wa mbere turawugumaho twebwe turatsinda amanota 3 turabona amanota 10 abafana b'Abanyarwanda twabashije urugamba rw'urubyiruko rwa Nyarwanda nukuvuga ngo amanota 3 mu gihugu cy'u Rwanda urakoze cyane nanjye kukubwira ngo twe turiteguye turi abafana b'ikipe y'igihugu Amavubi ni ukuvuga ngo umufana ni umukinnyi wa 12 twebwe rero Amavubi tuyari inyuma umurindi wacu tubari inyuma kuva ku munota wa mbere kugeza ku wa 90 wenda iyo bongeraho ntabwo tuyizi twe kwiteguye intsinzi turi tayari abakinnyi bacu basigaye bakina ntabwo babafite bakundi bavuga ngo barango na abastari abakinnyi bacu na abastari barinza barakomeye bameze neza bakoze imyitozo ni ukuvuga ngo intsinzi irataha mu gihugu cy'u Rwanda Yes sir ni ukuvuga ngo abafana b'u Rwanda tumeze neza turi tayari tumeze neza barako n'urubyiruko kuri stade bishimiye kwambarira stade y'igihugu umusaza Paul Kagame yatwubakiye yatwubakiye stade nziza niyo mpamvu tugomba guharanira ishyaka ry'uko nta muntu ugomba kudutsindira ku kibuga cyacu ni ukuvuga ngo iyo nijoro ntabwo dushaka kubumva natwe dufite abasitari dufite ba Muherekeza dufite ba Mutsinzi Ange dufite ba Mborenga dufite ba Manzitse mwese dufite abasitari benshi baturusha ngo ari amahanga mu kibuga ni 11 nta kibazo dufite ni ukuvuga ngo u Rwanda rumeze neza turi ku mwanya wa mbere mu itsinda ryacu dufite amanota 7 uyu munsi tugomba gutsinda 3 akaba amanota 10 mu itsinda ryacu dufite inyota yo kujya mu gikombe cy'isi kandi nabo barabishaka turabishaka kandi turabiharanira abakinnyi bacu barabizi ntabwo badufite abafana tubari inyuma nabo bagomba gukora ibyo twabatumye Yes sir muri uno mwanya ndashaka ko wenda wambwira 11 bawe ushaka ko ari wanze mu Kamungane ngo 11 be ashaka babanzamo okay njye ntabwo navuga ngo nshaka ni ukuvuga ngo umutoza abo yatoranyije yabonye n'ababoye bagomba gushwanya guzore gatatu niyo mugabo amani Manzitse gatandatu ni umuntu
nawe arabikora mwana arajyama arakibanzamo nanone turi mu mavubi twese twatarije umugozi umwe abafana ba peri n'abarengo ngo bari mu ubu n'abamuzi n'amakibazo na peri ni hano na mukuru ni hano na musazi hano ubutumwa turiye mavubi abanyarwanda n'abanyarwanda amahore mahore mahore amahore y'Rwanda mahore wacu mukarakare mani Kono wana ujure leta ujure leta ujure leta ujure amavutupa ndani yambaye gutsinda tararahi yumva yambaye gutsinda tararahi yumva ndamavubi yacu tararahi yumva yambaye gutsinda tararahi nyiragakoze ni bibiri kusa hano ntare yari nakura nawe ushaka kudutwana barutangiye gukora ikosa